Thank you for the cross, Lord. Thank you for the price you paid, bearing all my sin and shame. In love you came, gave amazing grace. Thank you for this love, Lord. Thank you for the nail-pierced hands, washed me in your cleansing flow. Now all I know, your forgiveness and embrace. Worthy is the Lamb, seated on the throne. Crown you now with any crown.
tepak bisa perog dan seperti daya takam kampuan seperti daya matinguskan dikam usul kirtim berkat Roh Kudus mai sedek sawurinu dikam kibas dan mai di Kudus pada Yesus Kristus Tuhan. Amin. Tepara rulinuhong dogayo mapait anak Yesus Kristus dapur pasata sedosa ta jadi pengarun tadi sorga kata bana taka udip disawo tanah adu-adu jata ngaku dosa ta ngatinya sarengepnya bah ransita penyepasan tepa kaudip dalam pindu ngadamai ngaso perdaya tepa bisa bersama di sorga kema dosa rawan kam kawan bingan demi dan pikiran kenang pengenai dalam toko kayu kena dibenai dalam drama hati neraka pemi kedek saunya sar kemaik mendikmi dengan dosa pada nama Yesus Kristus kebebas demi ampun dosa mimbu berjamai di bau yun beraga kaden mai. Amin. Tepak di bisa pereg adi ampun sopa gede sartin masih dengan apun keperpasangan sopek dosangan negap kenyebakengan dalam sopek kena kegatangan dalam disau di tandu adu pada Yesus Kristus Tuhan ta. Amin. Tuhan masih kaki Tuhan masih kaki Kristus masih kaki Kristus masih kaki Tuhan masih kaki Tuhan masih kaki tak sama menjual ginagumnya beraga beraga kata padia dan sembuh deremong damai berkat ke manusia kenyayu Tuhan kenyidaru Tuhan kenyembah Tuhan kekibas Tuhan dengan terima kasih ke Tuhan seberaga basmai. Oh Tuhan tepat Raja Surga tepat sama bisa pergi kamu tepat Yesus Kristus kamu tepat Roh Kudus. Oh Tuhan Yesus Kristus anak temu. Oh Tuhan tepat beri tepat anak sama diteran dosa oh masih kaki. Oh Tuhan diteran dosa oh kamat semayami. Oh Tuhan di guru kau sama masih oke. Sebab kamu Roh Kudus, kamu Tuhan, kamu Kristus sama Roh Kudus. Rupanya semua beraga tepat sama. Amin. Kita sembahyang, kita merdikang. Kita tinggal kolek di kemudian di NIPI minggu di dua lepas Easter ataupun minggu ditaruh dalam musim Easter. Wala besar perang kamangin anak tambo mai jadi sadis sebab dosa kagak jadi danding kami dalam kerja hidup dan kena cinta kam bangin berikat mai dikie Tuhan kie kamat ngati terima kasih masih ati dibahas ngabarangan anu subatunda danding adapi adi bising pada Yesus Kristus hati Tuhan kami adi di perintah sama-sama Roh Kudus selalu ni tepat dan stoi. Amin. Tak guru dengan bahasa surat Kudus bahasa sekitar peyumba so Nabi Zephaniah potong taru gulso ayat 94 Dr. Bodney biragu kanyerai samai gaan daya Israel pawon nga siyabaw atinmu Jerusalem Tuan mo kongkumku ayaw mapibuso parag pingayumu Tuan na di Raja Israel agi nga ku kudasah tiyak tarumadin tikay remendag ringa daya renang di Jerusalem kupo Zion danya taru danya remah Tuan na di tepamu agi nga ku kuasa ingin pingenang diku Tuan re pawon kagaan sebabku kangga penyirindui ayah re ingin udip bauh diku ayah re beragu kagaan sebabku gaan mundaya di tikagawai
Tuhan nang aku reda tiap beda aku dong nyetok pinyirusan. Kareda tiap tandah ku dok pimenga. Tikai re mendeg. Aku re ngukum ngara dikena nyuku. Aku re nyelamat sopa adi bejang. Kadeban pari ngara di dokteran kare istemi. Aku re beda daya stabi ngara. Kadendi ong daya re muji ngara. Tikai re mendeg. Aku re teban meri dayamu adi papa sesa. Aku re beda ku timbaga dindi ong ka beda ku udip mujo dinge. Tuhan memiu ati pingenang tepat. Terima kasih tepat. Bahasa kitab Paya Bau so pingendai pingguru utung taru guru saya semong dua neg ayat semong pri. Ayat pita dari min tepat. Kan pita kiri seberadaya na ayanang bandingan ku daya Israel maniangan jaga kiri saya adi monati kamaniangan tireki angan pikir kie naik kayu adi nga kuasa adab amika wan kastagar amiati raru kena di betul tepa Abraham Isaac ketepa Jacob adi tepa tiung babukta monyen braga di urun i Jesus Pangan bo nyerah ayo di dalam tangan ngara adi kuasa katrawan ayo disirung jewin pilot kan ayo menetu an rupa saya ayo adi kudus buang tenggen angan abah terima pagat i angan minta parent rupas yengan siana adi pinyo angan siana adi nyen aran nuju udip adi sawo Patuhan berpakat ayah sekabes kaki hati membara saksi di kayu ana kuasa ada ni ina adi nyen penyi beke di daya bejang hati ana adi angan kiri sekapuan mau jadi sepenyabah adi adem i penyabah adi kuat di Jesus ina adi beda ayah buat limun adi angan bo kiris kan madin meh baradinganku aku puan kayu adi angan nyap bingurungan nai ditunggu Jesus lagi saatin bodoh bawa angan tepa muka kidaan adejah sub beda bara nabi na Kristus des onde dia kenyam jera berasa kaya mau bedai jadi bitetek mari pemudip ngan ngapari ketepa isai ayah ampun dosa kamboy angan nai semuna ati penginan tepa. Terima kasih. Injil dok baca so ayat Saint Luke utung 24 berguru so ayat 36 dok ayat 40 Doa Kristus sedi budipta. Darum ngara dawuh kedaan ka Yohana. Tapu ka Jesus agi mijok di ruang ngara. Kenang dengara. Damai kangan. Ngara gugu buang taru. Pikir aduk i Krismindo. Payo nang dengara. Mani angan taru. Mani angan kurang sabah. Tingak kejatanganku. Adukku ino hati. Kinyam aku kapuan meh mindek dah bion isin ngaturak mun adi keris angan aku bion ayo nang sekana buang kirin kerja nga tangan dengara ngara gi babu dah tungang sabah ruagaan buang inga kajisa sekian ngara agikah kayu man digiti ngarang yang di ayu indi apuk ikin adimbo dok tanok jisa semit keman disirung jawin ngara kemuna ayo nang di ngara ati ina kayu adi aku kedaan diangan staden
Aku gibabu ngangan. Sopro kayu adino nulis pasar aku dihukum adat Moses. Di surat-surat Nabi kadi Mazmur. De sieun, de jadi betetep. Kemudian Yesus buka pikir ngera dan merati pengenang surat kudus. Kenang di ngara. Sekati dok nulis. Kristus dosien. Do kinyam jerak berasa. Kadosien do makar sok kebus. Taru andu ripasana. Kengaden i agak pasadaya patut mari pengudip i. Hari ke tepak sieun dapat pengapun dosa. Dosien dok nyusi di soprek bangsa. Pengurus sok Jerusalem. Angan boh jadi saksi yon soprek kayu hati. Hati Injil Kudus, Injil Kristus. Puji Kristus di Tuhan. Ajar di minggu hati ina kinyam tinggal sabah kapenuh dalam damai Kristus. See, touch, believe, and go. Sudah madi dalam Kristus. Ani reaksi kita kambai daya adi mo keboy ripas pat ngarom tiba-tiba menjual disuruh jawin tak madin ataupun dijuin screen handphone ngamadin. Ani meh reaksi tak aku sabagi atau reak mejok karan ataupun tak kedu sebab tak teru idaya no dimo keboy. Pak dosa kiyu ano berlaku kadang-kadang dop ku dibuka gereja humindu kumbo kan gigi rebuk sak kumbo kesamiat mong terun kira aku nang muat do ku jebok pak ku teru. Jadi kadang-kadang ku tebak daya suak ngaku buka gereja aman senang sabikan ini do ku teru pak ku jebong. Jadi daripada nang do teru nang do jebong do sai kena sai. Jadi Injil minggu ti keadaan pengalaman murid Jesus barai kinyam teru gego kri Tuhan Yesus jual di tengah-tengah barai. Ngera inga-inga sebab ngera ada percaya ini no di krihi di juin betodok i. Tambah go ngera ti gi babo trawe sen mio seriak nang babo teru sebab dalam masa no penguasa Yahudi di Sirwah bara murid inotia. Jadi yang Injil hati sabayu hati tertinggal barang hati tak berbot lok tiban sebab bara itu di penguasa Yahudi. Jadi kioti di berlaku apabila Jesus muncul di juit ni makin tak bara itu. Bara dalam keadaan upset, tension. Pak Rebi sono dalam gerak teru Jesus mendok dinyadu ngera ngen harapan di kehidupan ini. Jadi minggu hati agi pat perkara di terak belajar so Injil no di kode pasal tija. Adi nomor di tinggal si sudah madis ripas atau melalui percobaan dalam tipu len komuno Holy Week discussion Easter kamana tamondo kamusim madin anime Krista dalam pengudip tak adakah kehidupan tak mun tanpa perubahan ataupun pengudip tak 360 degree change berubah mun Jesus jata pari recall ani di tak moh bipayu masa tipu len Good Friday komunal ditipu Easter. Lepas ini berlaku dalam kehidupan tak adakah tak masih melihat Jesus sebagai panduan. Murid Jesus dalam Injil hati marai samah teru dah confident di kemunculan Jesus sebab kurang penyabah.
Jesus ngadu ngera, Jesus nang damai kangan, damai kangan, damai kangan. Taruh kari word ati dog repeat dite, damai, damai, damai. Jesus nang tinggal keja ketenganku. Jesus bedak ngera tinggal read dikuai dua hukum teja kuat so. Anak sebagai bukti Jesus memang boh mekat suka bos. So urip tuan kerja itu memang nyata anu Jesus kon daya bekon. Tak saruh ngah spekulasi dan kon dop Jesus ke bos. Pak daya bekon nano gati Jesus. Tak saruh dengar hati menyebabkan penyabah tak doh confident nang Jesus sawa ke boy kememekat. Kadang-kadang tanang mustahil manusia di kepada ke boy. Doh marot akal. Hati mah berlaku madin di dalam dunia tak. Kayu hati bedak tak struggle di penyabah tak. Kamu go, ia akan menimbulkan persoalan, keraguan di iman tak. Pak Jesus bedak murid sama nata bedak tak tinggal enggak betul tak. Tinggal bahawa ayah mau mekat. So kebes. Ini nomor 2, kinyam. Sama tak kinyam, girago sama tak kinyam. Sudah madis, lipas tak nyambut Easter, agi ketak suak kinyam penyegaon atau penyemekat Easter, ataupun sanang nyambao, bobo nyam sama dia Easter nyam no gaya, do Easter nyam no gaya. Seolah-olah Easter ti meaningless. Ting teban kesan di pengudip tak. Fikiran tak mudah berubah apabila tak mekinyam, begok menyusah dokter. Atau lebih memilih untuk menjauh, mengabaikan Tuhan dalam masa penyusah tak. Sebab mai, begok tak mengharapkan sesuatu yang terbaik dalam cita-cita tak, kerjaya tak, family tak, hubungan tak. Tak mengharapkan something yang terbaik. Pak akhir ikan baik tak doh dapat tak nang tepa am doh ader. Tepat do dingahku, mai am doh ngaku. Aku sabar setiap atat termasuk dopku akan stop berharap kamboi janji anak persu. Kepenting teban utung dita. Atar raru teru dop ta rugi tundak tepat. Sebab mai giraya nang bukan tepat aku kaya, bukan tepat aku senang. Pak tak kembot kambai doh tepat nyeberkat tak doh re dapat berjaya, tak doh re dapat kerja anu dikena atau dik anu disenang. Jadi ini masalah adakah tepat do dingah tak atau tak do dingah tepat. Persoalan adakah tepat do dingah tak ataupun tak do dingah tepat. Sifat atau manusia lebih memilih sesuatu yang instan, segera. Menurut barang murid Jesus barai raru fras sebab barai harap di Jesus tak mimpin dop ida jadi ketua sedaput berupa so kuasa Roman Empire. Pak las Jesus ke boy di tu rigang. Lagi tension ni. Anu dah barai makin sedih mah. Pak ayo do buat dino. Dalam ngera teru ngera susah hati Jesus mendok di ruang pengudip ngera. Jesus tak anang. Aku dah muat. Sebab anu Jesus setiap pengumuman. Muat dah tunggaman. Pak Jesus nang bukti ku gi ketingkian pengumuman ni suak mat. Anu nyata bahawa Jesus do muat. Pak, iyo memang perong dok itu di muka boy membekat bau. Semuki atau madin dalam kegagalan tak, frustration tak. Agikah atau tuan tengan tak temak kinyam. Rit pasak Jesus anatia. Ani reti rit pasak eno. Anu reti penyirindu Tuhan melalui Jesus Kristus kita. Jesus nang dia tak nah kinyam. Tidak andi murid ini nah kinyam penyirindu aku dia ngan. Sedih matis dalam Kristus. When nobody want to touch you, Jesus want to touch you. Adi nombor taruh sabar, believe. Janji Tuhan adalah pasti.
Sebab ni keadaan di bara Nabi itu ya. Mau sawa betutuk yang tak madin. Relevan. Atau perlu yakin dan percaya bahwa Jesus mau udip kambo hadir dalam kehidupan tak madin. Andoti sudah madis, Jesus rek kuka pergi kira tak, bedak tak sama perhati dingah tunda kayu hadi keadaan. Kristus kiraan nang Kristus dah sean dah jerak berasa kadah sian dah mekat sekebes taruhan du di pasana. Ani meh respon tak di ayat hati. Ani meh respon tadi kasih sayang pengorbanan Jesus di kuat indai tipu Good Friday. Sudah madis Jesus peraan bedak tak marik pengudip tak repent so segala dosa tak kelemahan tak. Kamu tanya buat dosa, ani reti dosa. Definisi dosa hati kadang-kadang tak saru fikiran dosa is kayu adi kuat tandai, kiu sara kuat tandai. Pak aku an kedaan diti dosa ina is about what you have done and not have done. Dosa is about what have you done and not have done. Dosa kiu adi moh kuat tandai, kabun tandai. Mai, reti dalam kehidupan hati tak lebih mementingkan keselamatan peribadi. Pak tak kembot mitbat di daya di bayu selamat. Di bayu kinyam pinyirindu Tuhan. Suto kumbit contoh paling dekat ingat tak. Bilang du tak deba tak kerja tak kri. Daya mesekin penuh diran. Dayo. Pak tak doh mitbat. Tak doh mit duri. Kau es mimio tanang daya aje gira. Daya aje doh betul. Daya aje marai. Ano perkataan adi ruah so fikiran tak. Pak tak doh reda sebenarnya God want to show us something. Bedak tak juga dengan tak turung ngera adi perlu. Anak meh cara di berkesan atau share penyerindu tepat. Gika tandai kiwano. Tuhan Yesus dalam ijra berasa gereng rigang di Golgota, sadi-sadi ikinya mendam. Pak daya bekot pergi tempat gerong. Pot murid dok diki murid mai dok murid dok gerong. Pak daya bekot gerong rigang Jadi tak daya kesen lagi kah tak sedar di persekitaran tak bahawa begok daya memerlukan support tak. Rebis itika penyusah COVID hati. Tak tinggal keadaan hati memang betul-betul mupu pengudip tak tekat tak setadang. Para di rumah taruh go penuh bersaksi. Sudah madis atau menang doktor nyambut Easter reti tak muswa jadi saksi di penyekeboy ke penyemekat Jesus. Atau mau jadi bukti sebenarnya bahawa Tuhan hati sawa udip. Animeh peranan tak. Jesus pesan di murid kadia tak ga bedak go penuh nyuse agah ati adi kuat tak kiris di dayak bekon adi ben kinyam penyirindu Tuhan. Ati meh tugas so pereg umat dah isa mesti bara padri bara leader sabikan ataupun komiti saja. Pak tanggungjawab ati adi Tuhan Jesus bedak so pereg tandai. So pereg tadi dalam gereja ataupun ada tinggal live streaming tamadin. Bersediakah bayu tak? Ini mengerti Easter. Ask ourselves after Easter what's next? Lepas Easter, ini peranan dah. Go preach. Kiren penyerindu di daya bekan. Kaso penyerindu anda ngera dapat puan ketunda tepat. Memang tugas hati darubat pak setiap etak perlu memainkan peranan adi cukup penting ngata berkongsi agak kena pasal Kristus di soprog daya. Sudah madis pakai kebolehan tak, kekayaan tak, kemampuan tak, kepandaian tak. Paling penting kerendahan hati tak untuk menjadi saksi dan Kristus. Sudah madis kadang-kadang atak make gospel too small in our life, limited only for us. Pak sebenarnya gospel is for everybody. We share
We preach to each other. Easter ina pengalaman adi cukup berharga yang murid-murid Jesus. Kamu nak ke yang tak? Nanti dia dapat tak apply so Injil hati ina agak kena pasal Easter. Easter is not too late to repent and to find forgiveness from God. Easter is not too late and to repent and to find forgiveness from God. Jesus pari-pari nang damai kangan. Kebayangan bapa teru Jesus danang kebayangan teru Jesus sikit nata nang mainan teru kami tak kurang sabar Jesus sikit nata nang mai tak kurang sabar anu hati Jesus bedak tak kadi teru tak ngak kurang kepercayaan bedak tak see touch believe go. We always break our promise to God, but Jesus never break His promises. Jadi madis dalam Kristus, jameta adi mau jadi saksi Easter ti dai tanggung jawab tak kutung agah kena pasal Easter ti daya pekon. People will not automatically believe unless someone go and preach and love them. Nanti murbak go. Sudah madis, meni tak teru, meni tak kurang sabar. Pengalaman tentang Tuhan Yesus harus dikongsikan di Porudaya Dokira Sisi. One, this church service end, our journey is begin to love and to serve. Once this church service end, our journey is begin to love and to serve. Dalam badan tempat sama anak Roh Kudus. Amin. Jawab yang penjabahan Asia. Yo sabakan di tempat sama bisa pro pinaparangin ngaong nasa pro kayo di tatong nga kayo di do tatong. Sabakan di Tuhan Yesus Kristus anak tambah tepat ada sesama dia dalam pro kayo jadi tepat setepat jawab sejawa tepat sawu setepat sawu ayo beranak hidup depan ayo gini tepat sama supaya hidup naik sebatan selamat imun surga udah kuasa Roh Kudus semitkan semerit yang diberi menjadi manusia sebab mata hidup masa pegang zaman perintah Kudus paling ayo jerat berasa sudut kubur anu ditaruh di anu ikat bau dan penang surat ayat ke surga kagu tua tahu samai sering membawa raga jadi manusia hidup kebus perintah debu disuri sabah kau kudus Tuhan dengan udip adiwah sesama ngaso anak ayo dipenyembah dan puji Jibril bersama anak ayo menyusun nabi-nabi Kisah Eklesia Katolika Apostolika mengaku besar ampun dosa berkajian berkat dan kudus kadi dikembang adil mendung. Amin. Haleluya, Jesus memukan. Atas dikang, atas mayang. Ja atas mayang ya saya Tuhan, kayon soprong manusia. Kak jatang yang terima kasih yang tepat amai punya kenai. Tepat bisa pergi sama di syurga. Kamu berjanji so anak mai Jesus Kristus anding ki ekan ki ebi doa dom sabar. Isan-isan nanti ingin terima kasih kamu. Ama ke emo senama ka bos ingin terima kasih ama mo dapat kuruk dermen gereja kudus mai sama-sama memuji ka am ingin terima kasih ke am sama di ajaran no di komedinya raru kena isa ke ngubah hati nami ka penuh tuna injek Tuhan Yesus. Oh Tuhan Yesus
Madin ko semayang, yun ba madis ami di kang madin oh Tuhan. Beda atin ibion ti di damai, tiada diga ondom pemudip berkat dotin ami madin dis di kang. Beda atin mi riris mundiana di riris mi jasemah madin. Isa ki angin yun Tuhan, nami nai gereja bau mi. Tuhan dom penyasik mai. Dengan semayang kami Tepa nyebeke berkat Bishop Amerika, Bishop of Southeast Asia, Archdeacon Kenan Vika kami, kabara Padri, kamno go Tuhan Yesus, Ordinal Efron ke Ebison, Subdeacon, Leaders, Choirs, Komite Gereja ke Senadan ngara, di kerjayun mai, rebis di Perusen po benak ati, ngayon di berang isa ngara di ngakut adon mai, sama dom penyeluk mai, ke kiren beragah mai di dalam Tuhan dom penyasik mai. dengan semayang kami Ngen pinyi bejak di Senadan dan kuasa, rebis ngen buat senayan yang di Pertuan Agong, Perdana Menteri, kayo Supermenteri Kabinet yang Rais Amir Sarawak, ngen buat senayan Tuan Gubernur, ke State Kabinet, Ketua Kaum, ngaso perbarang ngara dengan kuasa, kang huru bangsa beken dalam aran tenggen kedamai, stabil di soprok manusia, kasih roh anak di sawak ngah betul. Tuhan dok penyasik mai. dengan semayang kami Ngen punya menis mai di KA di rawang ami kan dengan ami. Kadi sopro adi udip gonga KA isa KA bisa nyerjayan Kristus dalam menai kena di dengan ami. Karindu nemon Kristus rindu KA. Di TK semayang ya anak tiak bermo. Beda depan yang ujian ke surat di suku dalam tipu berana di kerja pejabat awam ke swasta, berana kerja tim medis ke anak-anak sekolah, ginung bara ngan adi jo so ke am isa doh adu dom penyusuba pak tegap tu nak ke am. Tuhan dom penyasik mai. dengan semayang kami Nyaduh ke buat senadan di sangsara dom bikin ngesmengi rebis bara di mendam di klinik hospital dermin aro nati kak bara ano di mendam adi do konflik mong periyati isa ibara kas buah so andamano muno go isa penyakit covid mong peritir kas bujo sorois ami Malaysia khas di Sarawak ati beda kuasa Jesus Kristus buah so prengerati kangen de ngeratin pegan ngap ngarap dan penyusah kak ngende ngarap penyagaan di mendag sepenyelamat mai Tuhan dan penyasik mai dengan semayang kami dengan keedem ingat ngara adi makebas dalam sabar di Kristus rebis the late Peter Joel kayon soproks mengidak Kristen di mana gereja ati ke tempat baudit bawang nyanyam kak janji mai ngara untuk perintah mai aditan adu sebab ana ngagaon ati nami begau ngasenpo petronomi kayo sopra di Kristen adi beken dan penyeduk mai adi dah bisa berubah tak sama-sama nang sama adi rumasi sama doa penyati perdamai Yesus Kristus sedim pun dipenuhi. Amin. Kristus inah damai ta ayo matebanta bari bebay nga tepa daram ni pureng badari kang atat kuruk ngadon ngasama damai Tuhan sarogi ngan ya tangin tanda damai kedingan dengan ta Jameh ata sabah nga sopreg malaikat nga pingguru malaikat nga sopreg isi syurga kibas akan Tuhan adi bibraga kanang kudus Tuhan pa di merintah sopreg si syurga nga ong penuak nga braga may braga kakaam o Tuhan dirarusangan. Amen. Diberkat ayah di madagda Ramadan Tuhan Hosana disembuh sopreg Portas dikang tinggal di kejadian 2 perpi atur semayang roh.
Tuhan Jesus adil rumasi kia tidak bisa kambat kaam dalam sakramen adik kaam mengatur pak kami tei kaam berat ke dalam hati nami rasul ngaki ingin terima kasih ke kaam memai kaam bah jadi manusia membenak nyereja medok susah jera berasa neka kebes memekat udi bau rasul maad ke syurga ke hatin tekan mitai kaam denyah berat ada kayuh pijo ke esok kaam pak seraru turun ke dak adu-adu dalam penyerasi mai dag situ itu. Amin. Oh Tuhan Jesus Kristus adiraru kudus ngamasi aku tianak mai dinyesaratin mendaga kaam aku arab sarahku ngarap ada di begap penyerasi mendismai. Oh Tuhan Jesus Al-Quran dai nimun penyebedak mai kaam menang kemengan dah man perang kenok diaku nganda bian udip dalam senangan apa masih di aku titiraru das nunuh kabrosa Pelajar dindi kaam dinge turung aku jadi tegap ngapendip beragah mai menjadi besik so segala dosa kedengu ngeriak mai di Roh Kudus udah bisa terima kaam dalam sakramen perang ngeriak mai at madin pamedag mekaku oh Tuhan dalam rindu ngasiat ngenegap semengiku ngadap mai bisa dalam mai mendakaku madin dalam roh kuda kudip ada negap ngapingenang berkat mai adok terima nimun sadis sujuin takta beragah mai di syurga kami dudip ngedigam perintah sama kaam ngaro kudus sarun di tepat ndag setui-tui. Amin. Tinggal kredian taruh pundi sopra anima Christi Roh Kristus nyikudus aku Para Kristus kudip aku Dia Kristus pigagah aku Pindirwas tikang Kristus musuh aku Jira berasa Kristus negap aku Oh Tuhan Yesus seru kena dingin aku Di dalam tuan mai nyikan aku Nyaku tiada sadi sekam so pengingu diharap gerindung aku tebal nasengku beganku kebedak-bedak kekam sesama so perdai kudus mai kesuang muji kaam selalu dan setui-tui. Amin. Atau berdoa oh tepat bisa para ingin terima kasih ke kaam sama-sama ngaso perdaya Kristen adigi berang bija kudus mai dalam eklesia mai dian sembayang sakramen Eucharistus juga ke kaam kami te kaam kiran masih ngamendis mai di kie sen ke jadi indi sekap dalam perang anak mai anak ina eklesia di kaban so perdaya di Sabah dapat besaka udip aditan adu-adu dapnya kebes ngasusah jera berasa anak nyirot mai oh sama di syurga ke madin ngatin tekan mitekam turung ke Roh Kudus mai sen ke adu-adu ree dalam kaban kudus hati sama handai so pengendai kena di kaam bah ngatur sen ke penuh dalam kepada Jesus Kristus Tuhan mi kaya sama kaam karo kudus tepu so stabi ngabraga ndag situ-itui. Amin. Oh Tuhan masih di adir di giti kediso perdaya dalam eklesia mai anggapnya resi mendis mai ngen di hatin kena hatin besik sian get bisa jadi indi ngakaam turung ke perintah penyeraan pereng penyebetur mudip ami darbis kena ngatur soprek susah ami ka masih di soprek daya sebab kaam berperuah daya diraru bragah yen soprek manusia yang didaya digi bapa udip ngampun ngap nurung ngadaya di makebes dalam sabah penyira ngadamai. Amin. Doa Tuhan Jesus sama ambil di syurga Kudus dan mai menang perintah mai jadian mai dermo dem syurga ngin kinoti kumanami ampun salamik ampun sadaki dinyada ke subah praku sorap perintah kuasa ngebraga neg stui-tui. Amin. So pereg penyerasi mendis Jesus Kristus Tuhan tak ngapnyo tepa kanitong Roh Kudus sida dua-dua engas so prekta next to itu. Amin.